Verbalisti. Moja jezička mreža. On je jedan od onih koji ostavlja publiku bez teksta. Gledati kako vešto menja 20 instrumenta na bini, svirajući različite stilove muzike od etno džeza, popa i world ritma, pa sve do tradicionalnog folka, ne može vas ostaviti ravnodušnim. Dolazi iz Izraela, govori 4 svetska jezika i pravi je srcelomac. Njegovo ime je Amir Gvircman. Amir je moj današnji gost. I started to play music when I was 7 years old, but my mother says that I was singing when I was still crawling on the carpet as a baby. Počeo sam da se bavim muzikom kada sam imao 7 godina, mada moja majka kaže da sam počeo da pevam još kao beba puzajući na tepihu. Od uvek sam volao saksofon, ali i druge instrumente, pa sam tako počeo da sviram lautu, klarinet, pa konačno saksofon. I to sve moguće varijante, soprano, alt, tenor i na kraju bariton. Ja stvarno volim sve te instrumente. Trenutno u kući imam ceo orkestar koji živi sa mnom. I just love all these instruments and every time I learned another instrument and now I have a whole orchestra living in my house, in my head. Da li je neki muzičar uticao na tebe i tvoju muziku? So many. There's a long list. There's so many. I think if Da, mnogo ih je. Dugačak je spisak. Trebao bi nam ceo dan da ih nabrojim. Mnogo muzičara su uticali na mene koji su svirali klasičan džez, zatim etno, pa pop, folk, tradicionalnu muziku iz različitih krajeva sveta. John Coltrane, Rahsaan, Roland Kirk, Ivo Papazov iz Bugarske, Miles Davis. Dugačak je spisak, stvarno. John Coltrane, Rahsaan, Roland Kirk, Ivo Papazov from Bulgaria, Miles Davis. It's a long list. Možeš li nam reći nešto o svojoj muzici? Slušajući te, prepoznala sam različite stilove. It's true. It is mixing a lot of styles of music. Because I come from Israel and Israel is like a microcosmos of many cultures. Tačno, ja kombinujem različite stilove muzike. Jedan od razloga je što dolazim iz Izraela, a Izrael je mikrokosmos mnogih kultura, tako da ste izloženi različitim uticajima. Od istoka, zapada, antičkog, modernog, religioznog, jevrejskog i svih ostalih stilova. Sve je tu. Ja volim sve vrste muzike i pronalazim dosta sličnosti u svim tim kulturama. Mislim da je super kombinovati sve to u jedan zvuk. Nisam planirao da budem multiinstrumentalista i muzičar koji će spojiti sve to u jedno, ali mi se veoma dopada. Čak mislim da je veoma važno napraviti jedan takav miks, jer na taj način otvaram sebe kroz muziku, isprobavajući svaki put nešto drugo. Ne volim da budem limitiran u samo jednom ritmu. But I love it and I find it important to do this, to open up and to combine and find styles talking with each other than limiting myself into one style. Ti sviraš preko 20 različitih instrumenata. Da li je teško naučiti sve to? Slušajući te, shvatam da svaki od njih sviraš veoma dobro. Thank you for the compliment. It is not so hard sometimes to learn them. It is hard to control them and to. Hvala ti na komplimentu. Nije teško naučiti da sviraš toliko instrumenata, ali je teško ponekad da ih kontrolišeš i da se izraziš muzički. Teoretski, naučiti svaki instrument nije uopšte komplikovano, bez obzira koliko su različiti. Glavna stvar je da ih osetiš i da ostaneš na zadovoljavajućem nivou kada ih sviraš, kako bi mogao da izneseš sve to. To je teško i naporno. Zahteva mnogo konstantnih vežbi. To vam je kao kada ste u vezi sa svakim od njih. Zbog toga treba sve to da kontrolišeš sve vreme. Mislim da je to najteži deo u svemu. Instrumenti su zahtevni, znaš, kao da ti svakodnevno traže pažnju. All the time. This is I think the more difficult part. Although I love it, but it takes a lot, and the instruments, they always demand. It's like they always need attention. To all the Verbalist fans, dobar dan, dobar večer actually, and hello from Amir Gvircman from Israel. I think it's very important to communicate through music, because I think music reminds us all that we're all one blood
and that we're all much more connected than we even know. Peace to all of you. Verbalisti. Moja jezička mreža.